agdumngeg, agkatawa, ken agbiag kadagiti istorya ti ile. Kastala ti biag. Umuna nga paset. Ay na! Nagmayat mo tinday dya kanta. Ay, makapain love. Aguray ka, Chris. Sakbay akiligan ka akasta. Iyam amo ka kin ni Jay akachachat mo iti manu abulan. Nga rod. Ay, my name is Chris. Short for Crisanta Matutina Alejandrina. Ay, magatidog mo itong tinagan mo. Amo kamarigatan ka amang ibalikas. Iso nga, awagan naklaangan iti love. Aguray ka mati. Love at ako sin. Kat, anya nga rod, no isumot lang, titurong na. Saan ka di, Jay? Ay na, ay mabisin akon. Ayan nga, Jay, ako na amapan lang, Jay CR. Wan nga rod. Sa dino nga taas si Arte na pananak. Ay na, lumami isan da ito in order ta amakan. Kaya't mo ka di amapan ko kitaan. Saanan? Apay pay laang. Kat inakitaan na. Amangan mat na nalmasan ni JCR. Kastoy man ang tinapasamak, idi. Jay ka din ko, intarayan nag-idi. Hay, apay ngamin aya talagi pumday ta na pasamak. Jay kunada nga road. Don't cry over spilled milk. Ay, mga takit din. Sige, sapay nagado da ito in-order ta amakan. Wan nga rod. Ay, makan ko amin dagitoy. Ay na, depress ka manen ako na. Relax ka kadilaan. Inayadam at agisubo ang mga numaltutan ka. Anyang idagiti nakabalkot a pasarabong kada kami ni Mami. Ay, kat kita ama. Damagang pala ang matkanyak. Apay akastaman ng timod nun, sister. Napan ka lang arab naki-eyeball. Hindi ka-chat mo na ako nam. Super duper guwapo. Ay na. Apay nga min alugpap ti agong ko. Anyang iti amok dita. Apay nga asyak ti pagdamagam. Apay nga'y asika. Nagtundiris mo tayo agong mo. Ay, it's so unfair. Pansit nga awan sagpaw na akar ni dayto inyawid ni Manang Chris, Mami. Siyak langan timangan, tasaan apang bakit daytoy. Ago makaamangan, jakay at tipansit. Ay, isumot ati ko na. Diyo Ay, kayat. Wan gayam, ayan ni manang mo. Pag-istorya man, no kasano jay date na, ijay ibagbaga na akachat na. Ay na, Mami. Saan mo nakasalita? Tama di timod na anagawin. Jay make-up na. Ay, naiwara-wara mo tan ijinarakab arupa na. Na. Apay ngay. Ay, tsak man amoy ti dahi babae. Ket amon ti saludsod na. Anya dayta. Ay na, apay kano alugpap ti agong na. Idinto ta siya katatangos. Ay nadyak sinungsong bata nen. Tadyak matamo ti sungbat na. Agmaseta sa klangan. Imbag pa'y dagito ang masetas. Tasanda ka panawan. Oh, Chris. Anya ayati bagbagam dita. Pudnumat ngamin, mami. Ay, dagito ang masetas ko ti mangipapa ay kanyak iti unconditional love. Ay, unay kan ay anak ko. Ay, gayam. Kumusta nga Jay date mo di kalman? Boyfriend mo ka din ni Jay. Anya boyfriend? Idinalpas kami na nagamam mo. Timakdar kat nagpakada anapan ijay CR. Kat, anya nga itinapasamak. Ay, saanan ang nagsubsubli? Naglokon nga inukas ta tinaramindakan ka.
Sa anak ngamin anapintas. Ay na anak ko, nagkunakan ka saan ka anapintas. Ay na mami, naglukmagak lang arudan, basitak pay, lugpapay na ito agong ko. Napuno iti white heads. Ay na, unay katapan ng iruruman mo di tabagi mo na anak ko. Abay ngamin asa anak anayanak anapintas. Idinto ta ni Julio akabsat ko. Dahil abakla akabsat ko. Uray saan ngag-makeup. Ibagbagada nagpintas. Nagdal na ka kadi, Chris. Inak man kit di uminom itinalamis. Ala ko di gayam ko. Barang malaganan tirik nag. Ay, may sapay man a baso a palamig. Ay na, huston. Adoon na yun day tamay sa adakkel abaso nga ininom mo. Kayat ko pa'y nga ruti lumukmag. Kat, naglukmag ka una yan. Kinunampay. Naglukmagak lang arunan. Naglaadak pa'y. Asino nga itimbangayat itikas kanya. Agtal na ka man. Di ka madanagan. Ibirukan ka iti sa bali akadate mo. Saanan? Jakon kayat yagayat. Ay na friend, saan laan ni Jay ti lalaki dito'y lubong. Nang runa ita, taaddan social media. Adupay ati maam-amom amas gwapong am iti dayjay ajay. Sa anak amamati iti forever. Aglisi ka man kitdi. Tapno makita dagiti tattao to'y langkok apalamig. Ijay kaigid. O, kita amday taapa nang iruruman mo kanyak. Ay, pasimple lang. Ngam, it hurts. Ay na! Maban ka lang gumatang iti 5 pesos nga asin. Agpakadwa ka pa'y kanya. Ay na, mabainak nga ron amag na dito'y kalsada nga agmay-maysa. Pagbainam ko ma. Uy, wow! Nagsiksimot tayo. Ay, thank you. Naka-red, ti ko na. Apay, naka-red kaya. Isuti ko na kasiksi. Ay, sika Di nakman awag-awagan iti sexy. Kaya't mo ka diti street Streetan ka dita. Iti manang ko ati sexy. Tatrulala a babae. Ay, manang mo na ito, nagluk magkakadwam. Hay, awan pa si Siksyan kung pipintasan na. Dita, aguray ka man. Bye-bye, amon. Ay, di mo tutupanday tanga istambay. Ay, naglastog, nagsasao. Ibagam dito kadwam, tayo agpakutong basay. Ay, awan bibiyang mo. Intakit din. Julio, apa yan nagdiretso ijay likod ti balay ni manang mo? Ay, namadi man ang timod na amami. Napan kayo laging batang iti asin, madintimod na. Kasano, ada istambay ako namlan asino anang perdi itimod na. Mala, ingka nga rod asinan jay lutlutwak. Tabapan ko man kasarita ni manang mo. Ay na anak ko, husto ka din. Saan kan nga agpanimid akasta? Kayat ko nga ro ti agpanimid, mami. Naladingit ka man ako nakon. Ay, talaga naladingit ak. Ay, apay ngamin nga inyanakdak akastoy. Agsao ka manan iti tiyak kayat. Naglukmagak lang arudan. Nalakapay atubuan ti kamuro to'y rupak. Maganda yun. Ay, day tati kayat ko. Ay, inlasin mo ka di dagiti taba. Wen, parakan ka. Ay, sige, intay nga rudan mangan. Tapno pumintas ti mood ko. Na, Gusto ka niya akon. Jakon kaya timangan. Siyak, kayat ko pa. Ikanak man pa itiin na po Ni mami, gapo talas rice, kimotong, kat naragsak di doktor na.
Mangrugi ka manan ang manguyaw kanyak, ha? Uyaw manan aya. Kat may bagbagaklaan mo ti agpaiso. Ha, basta. Kanyak ti kayat ko akanan, aging gat maumaak. Aging ga, saan ka na makatakder? Ay, ada nabasak apag sasao ang maibagay ken ka. Diyak kayat adang ganday ta. May papanmandaytan iti kinadagsen ko. Ay na, denggam o. Tiko na. Di mo ibukbok ti amin a panagayat mo, iti sabali a tao. At dakit di nga ipaay mo iti bagim, ti ayat ken respeto, kunana. O sige, agpili kayo iti kayat yu abadbado. Ukay-ukay laang dagita kat super nalaka. Ay na, friend. Aglakla ko kan iti ukay-ukay. Katanya ngay nga road friend, manulaang mati maganganan siyak dito'y lakok a palamig. O sige, agpili kan iti gatangam abadbado. Ado ti palda ditang. Ada nga ta umanay kanya. Ayun anya. Ay na, 42 ti waistline ko. What? To'y waistline ko, kunak. Mano ti rukod na day tasikat mo? Tulang ka kadi. Kunak mat 42. 42? Nagdakal mo ito na sikat data. Kaya, friend. Pinigsamat. Uray latim malyaw dagiti agpilpili iti ukay-ukay. Grabe. Ay na, siyak man ang tikit kita andan. Ayun gayam anya. Ay kuha friend, ti kayat ko sa 42 pesos ti presyo day ta a t-shirt. Naglakan niya. O sige, gatanga mon. Pearly shell from the ocean. Mami, bagay kumitlang ka diti agsala? Ay, unay kan aya, Julio. Isardeng mo day ta pa nagperperly shell mo dito isang wanan mikin ni... Chris? Ay na, agpakpakatawa ak. Agtudtud mo tilwamon. Abay manan. Kursunadak day ta apalda. Iso aginatang ko. Kunak no manay kanya. Ngamsaan madgayam. Ay, Julio, itad mo man ngamin kinimanang mo day tapalda ginatang na. Ay na, pinadas ko ngayon suot. Kan pinagsalak iti pearly shell. Uy! Bagay ko! Ay, naglukmegak ngami na talaga. Ay, na anak ko, kababagim mo ngamin day ta. Natawid mo day ta, iti day di dadim. Gaputan nalukmag day di dadim. Ay, saan mat nga iso tinalok maglaunay, mami? Kan, apay nga ni Julio. Ay! Saan mo tanalok mag? Ala, tasyak man ang tinakita mo. Ay, na anak ko, natawid na mo't ngamin kanyak, tinakot tong apamagina. Oh, nangag mo. Mana-mana lang yan. Agam, saan na kaya tasawan? Apangit ka. Para kanyak, sika ti kapintasan, anak ko. True. Isang ostoreta pa nagladladingit mo. Rumwar tayo kit di atalo. Taintay mangan iti adu apansit. Friend, nakita ki in-post mo ije Facebook mo. Anya day jay? Di picture yu ang talo. Ni ading mo a Julio. Ken ni mamim. Ay, day jay? Wan, idi kalman, rimwar kami. Ay na, nagswerte ka. Taaddanan ang kankabsat mo ang mga ayat ken ka. Swerte ayamot tikas jay. Katuan mat. Kasano nga ibagam aswerte kat awan pa'y boyfriend ko. Ay, amom di ibagbagada nga NBSB, no boyfriend since birth. Ay, siyak na iton. Ay na, friend. Si kalaang ayati awan boyfriend na. Ado kayo anya. Ay, awan talaga ti mga yat kanya. Gapo iti lak. Nalipatam samot tan, di imbagakan ka self-love. Ang kita man to'y agong ko, oh. Ay na, nagadulang nga rodan ti white heads kan black heads na. Lugpa pa!
Ay! Self-love, kunakmatkin ka. Ti importante, makaangas ka. Si kakit dimot, tila pa ka insecure am di tabagim. Ay na, friend, di mo liplipatan ti self-love. Mami, umay ka dito'y salas. Darasem! Oh, apay, anya tinapasamak. Sino tinang ikabil ka na dito'y sabsabong dito'y florera dito'y lamisaan? Ay, wan. Oh? Kan... Sabong mo't dagiti masetas ko dagita. Ay, itala na pasamak da ito'y. Milagro. Kan... Wow! Saan ka di a picture tayo kadamanang mo a Chris? Deta nakasabit di ta diding. Ay, yung palaminate na gayam? Ay na, nagubing matilangak di tan a picture. Anya di mapaspasamak ka ni Chris, mami? Tapay. Ay, nakit no kagura na amin a picture na idi. Ita, iso pa yung timang isabit iti diding. Ay, wala niya. Kung kagura na pa'y kaya ti sabsabong. Napananayan ni manang mo. Ay, sa dino nga tangag pa iso tinapanan na. Awan mo dito'y balay. Ay na! Kalpasan ang nag-jogging ka, nag-exercise ta. Umay tamot gayang gumatang iti milk tea. Kat, anya ngay ita. Ita laang mat amakaramanta iti milk tea. Gumatang ka nga rudan Sige, aguray ka dita Mm. Ay, gumatangak man iti milk tea. Large dua. Anya flavor, miss? Excuse me. Extra large kanyak. Ay na, nag-cute mo tanday takadwa, miss. Iso? Win, anya tinagan na. Ay, Chris, umay ka man dito Apay ka di. Damdamagan da iti aglaklako iti milk tea tinagan mo. Taapay. Cute ka nga, main. Ay, siyak ni Ramon. Rhyme for short. Chris mo tinagan ko. Ay na, patinagan mo, nag-cute. Ay, una yan. Agtungtungtong kayon. Kasanon ngay di milk tea mi. Ay, wan gaya man niya. Ay, pasensya kayo na. Love at first sight sa matanda ito'y amarikrik na para kan ni Chris. Uy, ada kayo matgayam dito kusina. Mami. Wan, anak ko. Mangmangan kami kin ni ading mo. Sa dino aya tinapnapanam? Nag-jogging kami tigayam ko. Jogging? Ay! Ani, mabit lang, mami Adalang song batak nga awag ko dito yung cellphone ko. Sige, iha. Denggat man mo asino ti kasarita na. Surutek ijerwar mami. Sige, ngam di ka agpadpadlaw, I won, rhyme. Nakasangpet ako dito balay mi. Iji ko laeng. No save ka matlangan nakasangpat di tabalayo. Wen, ay na. Super caring kamot. Wen, kastaak naman. Ay, anya ka diti address yo? Oh, taapay. Umayak agpasyar Saan ka day? Akas ta tirumbang apanagaram ti baraw iti balasang. Agaram ka kanyak? Kaya't nakadi uray nalukmagak. Cute, para kanyak tinalupmag. Kaskan ka. Kasta ka di? O sige umayak to agpasyar di tabalayaw. Sige, makaamu ka, right? Adan love life ni manang ko mami. Ha? Adan? Ay na, lalaki ti imawag. Pirmi makilkilig ni Chris. Ay, kasta. Nangag mo, ti pa nakisarsarita ka niya, rhyme? Ay, konti lang. Suportaran da ka, anak ko. Kasta na tipiyag. Rumbang lang, naragsak ka. Ay na, maragsakan kami para kan ka. Thank you.
Kastala ti biag. Maikadua nga paset. Nangala ka manan iti hulugamaon. Ay, di ka katagyaman. Taada pangirifan ka dagiti makan dito balay. Di ka la sumarsardeng aghulhulugan. Ay na, ay. Saan Ay. ka man agban-ni-ban-nikas dito ay? Ingkakit din ijay taltalon. Kontrabida ka launay, mate. Maring, saan nakadaw-dawatan iti panghulog mo di tarif Tawar agsangit ka, di kay kanapulos. Sa anak to dumawat kan ka. Na, Ay, kunamlan asino kang agsasao? Uray si kamat kat pakairanudan daytoy. Manong addan ref tayo. Hoy, saan mo asang kalukat na mapirde? Kita nga rod no adda karigana. Ay, pumanaw kayo man di kasangwa ng tiref. Ningamin len, lukat-lukatan na. Awan pa'y karga dayta. Iso asaan nyo pa'y alukat-lukatan. Nanang, anya nga ti ikargayo dita. Ignorante talaga. Siyempre, makan na. Amok si ka at ignorante. Pumanaw kayo man dito isang wanak. Ref laang, pagapaan nyo manan. Saan mo nga istoryaan, taamok no anya ti umay mo ibaga? Ha? Amumon? Ay, naglaing kamutan. Kat, nakitak gayam nga in-deliver da jay refuse idi kalman. Ay, inun-una anak matan. Oh, makitam, iso ti istoryaan ko naktumot. Ay, maray, amom no sagmamanuday chay. 10,000? 20,000 pesos. Apay, nagninan? Katwan kastala tibiyag Ada nga rod kwarta paggatang me. Ay, kunak nuhulugan. Anya ti pagkunkunaam kada kami. Awan pang cash na. Ay, baknang kayo at talagan. Wen, mare, akluno kun at talaga abak nang kayo. O sige ha. Panawan ka pa. Tama pa na gumatang iti karne nga eref ko. Karne at talaga? Ay, sabali at talagang tibak nang. Anya ayat ti pagsuswertyan nyo, mare. Anya, mano akilo akarni ti gatangam, mare? Unay mutan. Taulitin pa lang adamagan. 1/4 kunak mat. Nagadu kayo amangan. 1/4 laang ti gatangam. Si kamot mare. Lakwan nakit ding. Taagawid akon. Taagluto akpay. Aywan, amok adda baro a refyo. Siyak sa lang matinakaituran. Agim matang itiref. Wala, amok. Ngamin, bak nang kayon. Kun addamat day ti ref ko O kitaam. Daan daytan. Kaano pa'y aref mo dayta? Medyo agre-retiren. Agtig-tiger-ger nga rudon, mare. Aglalati pa yun. Ay na, sa bali at talaga tibak na nga, mare-mare. Apaalam man ako na ako ni Kumarim Amaring. Kasano, agdabaro aref na. Managapal kamat launa yan. At dangarod igatang da. Ay, maperdila ko maadagos tapno saan na nga ipaspasika. Nagdaks matdaytan na panunot mo? Nasakit nga rod tinakam ko. Taidi pa'y nga ar-ara paapag ti maadaan iti ref dito'y balay. Ala, aglisi ka man kit di iti pagnaak. Tamapanak man maki-birthday ka ni ko, pare ka na ito. Sige, ingkan, ngamne, agyawid ka di mo liplipatan. Ay na, day tala ti pagalistuam mo't. Kaadwam ti isupot mo, agasam day ta bayadan iti kuryente ngay. Apay manin aya. Nakaunje ref ore awan kargana. Aguray ka ngamin Palpalami isak pa'y nga rod. Adun to, ti maikarga dita. Kas kumete anya. Ket, anya talot-lutom ngay. Bulbulong manan. Anya tilawak mo dita. Siyempre, karne. Di ka man dilaw. Basita karnay. No. Sa nga palanggana day tabulong. Laukam lang iti basita karnay. Nanang! Nilen! Oh,
Sang kay lukat na daytoy ref. Anya nga agkaralukat. Namisan ko lang matalinukatan. Anya na minsan. Naminsan nga pulo mo nalinukatan. Pulong kala pulong. Pudno mata. Awan lakat, umay mulukatan. Kit-kitam lang arudan nga awan karganan. Uy nga rod. Ada nga agpay suref. Ngam awan mo't kargana. Ay, sus na kay. Nagadunday to inyawid mo ang karnay. Ay katap numapnag ka. Adda naluto. Adda mat sana naluto. Maperdi ada gitoy. Awan mo't ti pangirefan tayo dito'y balay. Agpanunot ka bakit? Nagkapoy kan. Anya ti kayat mo asawan. Amaw, no apay anang iyawidak iti ado. Gapo ta pinanunot ko. Nga adda pangirefanta kadagita. Kasla maawata kung ti kayat mo asawan. Ay ipalawag mo man pa'y basit lakay. Anya nga iti serbi na day takagat-gatang arif ni Kumarim Amareng. Ah? Ayun kaya man niya. Wan lakay. Naglaing ka ngagpanunot. Ala, ingkan iparef. Amin na gitoy? Ay katun Aray ka. Sige. Mapanakon. Pare, saan ayang nga darefyong? Katuin, kagat-gatang nga rod. Ay, Maray, mabalin ka di nga iparef ko da gitoy? Ah? Sige na, awan nga min ref mi, Maray. Amumutan, marigrigat kami at talaga. Saan mi akabailan ti gumatang iti ref? Imbag kada kayo at tabak nang kayo. Saan ka ding adajay daan arefyo? Nadadail nga rudan. Aglalati pa yan. Aya? Wun. Wala. Adamot ginatang mi abarbaro aref. Sige nga rod, Maray. Iparef kunda gitoy. Sige. Ay, nagyaman ak, Maray. Bak nang kayo nga na talaga. Apay, anya jay inted kan kaniloy da, Maray. Adayamot. Anya ko mga iti itadayjay kat pirmimot nga awan ko kwartada. Adamo nakitak nga inyawat na kan ka ijay balayyaw. Dayjay? Imparef na karne. Ay. Sabali at talaga ti adabukod na ref. Nana. Iso ako na kaniloy da. Sige, iparef mo latan dagita karne. No kasta, mabalen ti mangiparef. Agparef kamot, Nana? Saan mo nga minin nga agandar da ito'y ref ko? Iparef ko kumadag ito'y frozen foods alako. Sige Nana. Ay na, imbaglakit din tada kabak nang akarupa may. Agasam, nakagatang ka iti baro aref mo, nagpintas pa'y. Sika matiag lutluto. Untatang, mabisinak ngamin ang nagbasketball. Anya dahil lutluto maya? Mangiprit-prito ak iti karne. Nay, nakalami ti karnay. Ijay ref, tatang. Ay na, nagadot ti karne ijay ref. Ay, kanayunam nga rin ti lutlutom tamangan taado anak ko. Diyak pa'y nangal daw kahit. Lenlen! Apay, nanang! Ay, umaynak man tulungan amang ibagkat ka dagitoy. Huwag nanang! Ay na. Ni manong mo ngay? Makibas basketball manin Nanang, nagadudag iti ginatang mga frozen foods Ay na, imparef dalaang dagita. Imparef da? Wan. Ni Antim Aloy dati nang iparef ka dagitoy. Dagitoy mat frozen foods, imparef mat ni Nanam Asabel. Ala? Oh, apay? Anya tinakakigtutam? Nang prito da junior kan tatang iti sindada. Anya? Kadno saan tayo ako kwada kita? Sapay nagaduti imprito da. Sa nga bandihado. Sindakon aji da duma.
Anya! Yes! Nangabak tayon! Junior! Ha? Tapay mat! Ay, madamati pa nagay ayam iti basketball. Ayab-ayaban nagmat. Oh my ka! Ada iba ka? Ay, Jack masangot ti sumakdo. Ibagam ka ni nanang. Saan ka amapan sumakdo? Style mo. Amok daytan. Agibaon ka manen. Apay nga impritom di karni ijeref. Ha? Imparif dala ang gayam day jay. Ay, mangibabayin ka. Day takid din ti umay mo ibagbaga ditoy. Ang gawid kakid din. Na? Aging ingat ka pa ilaang, nga aging gaita? Naimas nga roti pinangaldawan mi ka ni Junior itay. Prito akarni ko naman. Ay no, saan tayo ako kwadagitay? Imparef dalaang. Kunak man nukuha tayo. Pangalak nga, iti pangsukat ko. Sabay nagadutin prito yo. Inibus yula ko man Ay, kwa. Diyak mo, di tayo kukwa. Hindi, sinuratam ko ma. Ay, una yan. Maring! Apay maray. Ay, kumaray. O may kuman alaan di imparef ko akarnay. Ay, nangag mo, Ay, pangalak nga, iti isukat ko. Sumungbat ka. Saan nakamulunglungan? Maray, umay ko alaan di imparef ko akarnay ta ilutok apang rabi ime. Ilaok ko iti balatong. Kuwa maray. Nay, anya day tayaw awat mo kanya. Dahito laangan tinabati iti imparef mo. Ay, bayadak laangan di daduma. Ay, pasensya ka na. Sindayaw? Ay, kasano ka jak mo nga imprito dagiti agamak. Awanak diti balay. Ay, isa bayadak laangan numano ti bayad na. Sapay jak kinilo. Amok pa'y itan numano ti presyo day jay. Ay, pasensya ka na, maray. Sapay naanger kundi balatong. Oy, Loida. Agtal na ka man mat. Pumanag na ka dito isang wanak. Ay, maulawakan ka. Tulungan nakman amang panunot, numano ti singirenta. Day talaang ti pakariribu ka am. Mano a kilo day ja iti tansyang. Ibagamon ano manong. Tila pagproblema amat. Umanay nga tanji sa nga ribo a singirenta. Ay, ag-relax ka man. Agtugaw ka. Hay, di nakpagtugawan tani. Nakaro a mariribo ka na. Agtugaw ka, kunak na. Sit! Sit! Ayun na yan. Aramidon na mga asaw. Ay, bye-bye amon. Ay nga, bay amon na sasawam. Libre latan dayay, kasjay. Kat no saan ko ginatang dayjay? Dinawat ko laang mata. Na, kasano nga rudin di balatong anaanger kon? Makikaruba ka mata. Makisama ka. Ita ka laang matamang tad kadakwada. Basit laba nagdayjay. Isu abay-bay amon. Ay no, matayak iti baing gapo iti inaramid yo. Bakit? Sakbay amatay ka itibain. Kita ampay mo dati dakil abil tayo iti kuryente Nanang, anda ni Nana sabi ijay. Umay na kanu alaan dyan parif na frozen foods. Kita amday ta. Gapo iti panangi para magmaw nga darep tayo. Umaydan makirip dagiti karuba. Nanang! Anda dua ka rubay jerwar. Umayda ka no makiref. Anya! Bakit? Laglagi pa amday to Saan ka nga minana para mag? Tapno saan da ka nga apalan ken mamaysaan dagiti karubam. Nanang, jay frozen foods ni Nana Sabel. Ay na, may stress ako na talaga. Tas talatibiyag Baso mamutlang bakit? Apay, sa dino ti papa na mareng. Nakasukat ka mat. Ay, mapanak man agbayad iti kuryente, Nana. Ay, nagdakkel ti babayadan mi iti kuryente ita. Ay na,
Kasano nga taday to yun iparef ko a frozen foods. At da tao ijay balayo ita. Taipan ko kumainton madamdama. Ay, kwanana. Inidip ko pala ang jeref. Tawan pagbayad ko iti kuryente me. Kalat ngamin adim makal. Itinadaan kami iti ref. Ay, awanan at ipakirefan may. Ila ko kumapay nga rudan. No, adda ko magumatang. Awan mo't ngamin kwartak, tasyak ko man ti gumatang. Sige, Nana Sabel. Innakon Ay, sigurado ngamin. Makipilak iti pagbayadan iti kuryente. Ay na, Maring. Saan ka ngamin, paramag? May mayatlat ti simple apan agbiag. Kastala TBAG. Maikatlo nga paset. Simangpet ka din ni Manong mo. Wala nang, nakatugawan ni Jilamisaan. Mabisin ka nun. Eka, darasem nga rod Idasaram iti kanan na. Nakulbot pa imot na ito'y ang angrag akar ni di manok, nanang. Efraim, di ka ngay. Ha? Mabisin na talaga ni Manong. Ika idasaranan. Darasam. Ay, wan Manong! Umayon! Atuyan ti ka na, Manong. Anya nga dita si Daan. Tinula ang manok. Naimas ti pan nakaluto na dayta, Manong. Da ito iti ipasidayo kanyak. Nakatabtama. Ay na, tumtumpaw ti mantika na. Nalukmagmat ngamin di pinartimi ka ni nanang ang manok. Diyak kayat asidan dayta. Amuyo mat health consciousak. Pag sidaan dakit din iti makolesterol. Anya ngay nga ron ti kayat mo asidaan, Manong. Daytoy laang mo tinluto mi ka ni nanang. Ay, kayat mo ti sardinas, Manong? Naapgad ti sardinas. Bawal man kan ti sardinas? Kan maysa, napuno iti preservatives. Ha? Anya ngay nga ron ti sidaam, Manong? Ay, Efrain, damagak man kan ka. Apay, kaano ka pa'y anagbalin health? Anya jay kulam. Health conscious, nanang. Kahit bawalan nga agsida ka iti nataba asidaan. Ay na, nanang. Duwan akong parek tinatay, gapu iti high blood. Kasi si Dada iti natataba a karnay. Ay, kahit anya lang arudan ti sidaam ngay. Nateng tirumbang asidaek, nanang. Saan ana iprito, kan saan anapgad? Ay, kahit ugot ti kamuti nga rod, Dagita, nanang. Nasustansya. Kan bawal kanyak tinasasamait. Narigat ang timadiabetes. Isu aprotas ti idasaryo a pagdulsek. Sapay nangin at ti mansanas. Siyak matimangmangtad iti paggroceryo. Basta ibagakon, bawal kanyak tinatataba ken naapgad. Kastamat ten dagiti nasasamit amakan. Mayat nanang, nung nagbalingan a health conscious ni Manong Efren, tadwa talaan na agsida itinaimas. Ay, kat, ibusin ta na ito inloto ta at tinola. Apay nga ta nagbaliw mo tong tidayat ni Manong. Dua ka nung ngamin akumpari natin na high blood. Ay, gayam. Kan, di karuba tayo. Adda iji ospital gaputa na atake. Ay, isuday tati pagbutbut nga ni Manong mo nga friend. Ne, alas 8 mat gaya man itirabi nanang. Ne, ay wan. Napanan nga yan ni Manong mo. Nakita ka rin mo itay. Napansa ka dagiti barkada na. Anya man nga tan nga oras nga agawid. Ay, mapuyata naktumanan na manguray kan kuana. Kunak no saan kan nga umay, pare? Mabalin ka di ta sa anak nga umay. Bastain kariken ka, pare. Tung palag ti karay. Imbaglaki din nata nakagata nga kiti pulutan ta, pare. Kasin karay, pare. Adto'y matiarak. Hoy, day ta at arak.
Mabit lang ha. Taalag tayo pulutan ta. Dati pa rin eh. Oh. Oh. Wow! Litson! My favorite! Kita man eh. Wala sumilang. Katabtaba. Mayat nga i-partner dito'y arak, pare. Kat anya pa lang ordur orahin tangay. Ay, sikaman, pare. Apay. At dapay ururayan ta. Ay, rogyan tanga rodan at agsat paray. Agpat-pat nagday ito yan. Ay, April. April, ay agreeing ka man. April. Ang amot ni nanang ng tamang rin, Ay, manang. awan pa ni manong mo. Kat ngay. 12:00 ni ti parbangon. Ay, awagan man. Awagan yun Ring dakpay mo. Na, amumat ngawan cellphone ko. Di awagan yun dita cellphone ko. Ay, jak makita ti pinpindutag. Sika na, awaga maon. Mabit laang maot. No, napanan mo't ngamin na dya tao. Ong tanyo ngamin Parwa mo nga pakarabi. Makaparuro. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Agore ka man, pare. Agore ka. Sino ay ati ag-birthday? Kung nakamanusi ka. Ay, saan ko pa birthday, pare? Birthday mlatan. Pare? Sige, amat, pare. Linawas mo na birthday kaon. Di ba'y lakayak unay ay? Kung gaya man ya. Linawas tang agsyat. Pare, ano mawawagin ka? Ay, disturbo mo dahi ta. Inadap ko lakuman dahi ta silpon. Sumata mo, pare. Sige, pare. Hello? Manong, agawid ka kanon. Ururayan na kaninanang. Ungtan na ko na manong mo. Basta agawid kan. Puyatom ti tao. Anya? Ay, parbangonan. Ita ka lang agawid. Parbangon na ya. Kano rabi ipay lang. Apay, di mo mang nagdagiti taraok ti manok. Aywan. Agtataraw gaya man dagiti tarakan mo manaw. Hay, ora siyak. Iramraman mo matan na puyatan. Apay nga may nasaan ka maturog? Inor-oray ka nga rod. Sa anak matla makaturog, aginggat saan ka makaawid. Yung kayo giti maturugan. Apay, rumor ka manan? Mapanak la gumatang iti sigarilyok di ta kantina. Andaman asok ti sigarilyo maangot ko. Nasaya at mat na nakariing kan, April. Ay na, bigbigat mo't ngagsigsigarilyo ka. Dito'y pa'y unag ti balay. Nakarikreklamo ka. Kayat mo, tasan kan nga ikan iti allowance mo itangal daw. Ay, among matakagurak ti asok ti sigarilyo, manong. Agin kamanditan. Itimplanak man kidi iti kapek. Diyay naingal saan mo akasamitan? Tadyak kaya ti ag-diabetes. Aywan, health conscious kagaya man, manong. Ngamnay, perme matlat ti panagsigarilyom. Kan agpuyat ka lang arudan, aginom ka pa'y iti arak. Nanang, bagbagan nyo man ni April. Tapay? Inungungtan nakit di itayin. Linekturan nakit din akaslaawan amok. Ay, amumat nga men nga allergic iti asok ti sigarilyo. Apay nga men nga agsigarilyo ka pa lang diti unag ti balay. Pamparelax ko lang, mat. Ay, pamparelax mo ti agsigarilyo. Kan ti agpatpatnag nga aginom iti arak.
Nanang, aguray ka man. Tapay. Day tati si daan. Impreto ato yaw. Ay katuan Ikirog ko pa'y aday to'y kilaban. Napayaya. Nagmantikan? Na, Agas ngay day tausaram amantika. saan mo't unay nga daw? Kan naapayaya. Maday? Liklik-likak nga rod ti kolesterol. Kanday ta nakapapgad atuyo. Bawal day ta. Kahit. Anya ngay nga rod ti kayat mau. Natang, nanang. Natang. Friend, Tumakder kamot di tatugaw mo. Aginat-inat kamot Itay ka pa anang katugaw dita. Agtrab-trabaho ak nga raw. Agtrab-trabaho ka nga. Itay pa asip-siputan ka nga gun online game ka. Di mo matpigsaanan Mangag na ka ni boss. Break time man. Hinta ka tag-meriendan. Ag-break ka pa lang. Anya day tag-gamaw. Saan ay merienda day ta soft drinks nga inaldaw abalbalunaw? Di nakman dilawad. Tasi ka. Maminsa nga polo ka nga agkape. Una, libre gayam ti kape dito yung office. Saan ka makarwar? Tanay, lipasak pa'y dito ay ayam ko. Hoy, aganad ka. Makita na ka ni boss. Delikado ka. Igatangan nakman kit di iti energy drink. Amumatan tay paborito ka brand. Sige. Aywan gayam. Sa dino ti pangaldawan tangay ita. Padasan taman mo ti ka barbaro a fast food. Nangag ko iti patalastas anang lukatan. Ay, katuan amok latano anya ti paboritong. Burger kan fries. Ay, katuna. Kisayan ti inapoy. Narigatan ti high blood. Ay, April, nakaluto ka day. Nanang, apay, simangpot ka din ni Manong Efren. Adan inton madamdamaday jay, kat sigurado amabisain. Ay, sige nga ron tayo, dasar kunti ka nun na, Nanang. Wan, amumatan, adi nakayat ti maladaw amangan, tadi nakayat ti agulsar. Inom to pa niya inom iti arak, uray san pa'y anangan. Nay, ay, isudaytan. Sige, idasar monti ka nun na. Wow! Nakadasarada agos ti makan na. Kastoy kumakanayon. Ay, jedanom ko ngay. Mabitlaang sir, tama panak mangala. Jak kayat tinalam mi es, tajak kayat ti agsakit. Ay katuan ano isuti ko nam. Nakapilpil. Sinigang ko naman. Mayat ti alsem na. Haraman akman. Madimot ti raman na. April! Anya na ito inlaok mo dito sinigang? Inalsamak, apay ayamanan. Saan a natural dya inyalsem mo anya? Anya kumatikayat mo, Manong. Jay pudno kumaa apagalsam ti inusar mo. Nagadu di ta apyas. Awan ti piyas ita. Salamagi kumaa. Asino kumakay ti umuli ti salamagi? Jak kayat asidan da ito'y. Tasaan a natural ti alsem na. Amum ka de amadi iti salon at ti panagaramat kadag iti preservatives. Kayat mun samat amataya kadagos. Manong, denggam da ito apagsasao. Ay, di nakman surwan. Nalalaing ka kanyam siya kaon. Basta, denggam Manong. Kastoy ti kunana. Salon at kat anadan, bisyo liklikan, no saan mo akayat, asagrapon ti ado apaggastusan. Disiplinaan ti panangan, Manong. Ngem, kang runaan, aliklikam dagiti bisyo, akanginginaan. Di nakmutla awagan ni kumpare kamaryaw. Nalipatan nan samot dyan nagtungtungan may, apanaginom may. Ay, jak mat nga rod makuntak. Ay, naglukaw. Ay na! Ay, Efrain!
Ay, nasaya at mat na nasangputan ka dito balay. Agkita kami kini kumparik a Mario inton madamdama. Agkita kayo, kunam. Agsyat kami manen kakaisun a biyernes ita. Ay, katno natayan. Anya? Ninanang mat, di nakman angawon iti kasta. Dakas day nga angaw. Ay, di ka ang angawan. Naatake. Intaray da ka no ije ospital. Hanggang natay ije dalan. Anya? Ay, gapon sa kano iti ka iinom na iti arak. Kat no nagpigsapay kano nga agsigarilyo gayam. Ay, agasam ngay. Ay, agsasaruno kano gayam ti panagsigarilyo na. Kan nagsasaruno gayam ti panagpuypuyat na. Ay, iso asika ipren. Apay nanang. Agbalbaliw kan. No di mo kaya't asumaruno kamatkan ni Mariaw. Kastala tibiyag nanang. Tiyempo siguro matan ni pari Mariaw. Angam siyak, ay saan pa'y mat kumaan nanang. Ay, adayo mapaw. Naladaw ka mat itaya. Imbag tawan ni boss. Nagjogging ak ngamin. Adula amin. Mangan kan tumatlaang ija fast food manan inton madamdama. Makamanukan tumanan a kape. Saanin? Agbalbaliw ako na talaga. Takayat ko ti agbalin ana salunat. Kunamlaang dayta. Kitaan taman no matungpal mau. Tungpalat dayta nga imbagak. Liklik akong dagiti bisyo. Ikarik dayta dito'y pagi. Gapo, takayat ko pa iti agbyag, iti napao. Kastala ti biag. Maikapat nga paset. Hoy, Rosal, intani siya pagadalan. Nagmayat mo't ti pa nagsikawil mo diti paraangan nyo. Kastala ti biag Agtugaw ka nga agsikawil, tapno ganasam ti biag. Anya ti sasawam? Di ka pala mapanagpalas, taintan ni pagadalan. Sikalatan di mapan, saan ako nasumrak? Agapsan ka manan? Anya ko ma. Masadot akon nga agadal. Agikataklaangan. Ngam apay. Unay kalakit din aya. Di mo pala saysayatan, tanapigsapay dagiti dadakkel mo amang paadal kan ka. Masadutak nga rod. Agsiksik kawilaklatan dito'y nga agsilsilpon. Alakit din, inkagpalas, taintan, tapno saan ta amaladaw iti first subject ta. Sa anak nga rodan asumrak, minda. Inkalatan. Ala, makaamu ka man laangan. Inakon, tadyak kaya ti maladaw. Inkalaang. No siyak, jak kayatan ti agadal. Sige, ilibre ka ita iti merienda, minda. Adda kwarta kita, tanapanak nakitigid iti Sabado. Ay na, ti merienda laang ti bayadam. Tabayadak ti merienda at Gino. Agpada talaang nga estudyante. Iso arumbang nga agtipid ta. Manulang mat ti balor iti 30 pesos a merienda ngay. Ala, si kaman langan ni makam mo. Ngam, kababain matkan ka. Pagbainam kumaket agayam tamat. Ken kastala ti biag, ilibre ka. Ket ilibre nakmat inton maminsan. Kasjay. Sa bagay, Wingayam, saan ka di crush mo ni Rosal? Crush ko idi, ngam sanitan. Apay day di atao, agkarabsing. Bayam masadot nga rod nga agadal, di bayam. Anya mo day di agayam kon. Day samot ten agsel-selpon ti aramidan na. Ay kat, kasta nga rod ti amuna nasayaat. Oy, crush mo ni Rosal, iso abagbagaam. Saan nabalit ka aruba tamal? Nadismaya nga rod kan kwa na. Gaputa ko namlan asino napintas launay. Agasam, kunanakit din ang naglaadak. Apay akas tati kunana? Gaputa yung bagak crush ko Hoy, saan kamot analaad Uray napintas ni Rosal, tasadot met. Asino ngay ti lalaki amayat kan kwa na?
Nadismayakan kan kwa na. Wen, saan ko crush itan? Jak kayat ti ugali na. Wala, umay kakit din. Tain ta agorder iti merindaan ta. Ala nga rod, Gino. Ilibre na kita. Ta ilibre kan tumat inton maminsan. Hoy, Rosal, agan ano kan? Di ka malag kuti dita nagtugawa maun. Itay pa ay agsapa nakatugaw ka dita. Ni nanang mat. Dahi tala cellphone mo ti dumdumogam. Di kay sumanao, nanang. Di daksingaan nga agsilsilpon. Oy, Rosal, talaga ka di adimon kaya ti agadal. Jakon mayulo ti agadal. Wan ata day talatan agselselfon ti amom nga aramidan. Anya kayo lakit din aya. Saan da ka di apakibyangan? Anya saan apakibyangan? Kastam ka dilatan? Imbes amapan ka agadal, ngam agsilsilfon kalatan diti balay. Diyak kayatan ti agadal, nanang. Masadutak. Ay, Rosal aya. Dahito itilaglagi pa ma. Kukuam to ti umapapal no di ka makaadal. Umapal? Ha? Asino kumangay ti apalak? Dagiti kaadalam Da Gino kan minda. Nagagat da nga agadal. Isoan na saya at lakit di ti biyag da inton makaadal da. Agadalak to ka di, nanang. Di mo kat agawaan ti agadal takabaulan mi pa iti mangpaadal kan ka. Sumardang kayon asumanao, nanang. Makaumat ibagbagayo. Ala, tangay di mo kaya ti agadal. Ingka nga rod aglako ija tiyandaan. Tulungan nak nga aglako. Dituyak latan balay, nanang. Siyak ti tagaluto. Nala, makamo ka man langan. Tangay di mo mo't kaya ti mabagbaga. Naimbag nga oras mo, Rosal. Mabalin ka di apasyaran ka. Ay kat, mabalin lata. Apay aya, anya ti ibagam, dundon. Gaganga iti baro pasyaran na ti balasang. Ay, agaram ka kanyak. Kasta ka de? Katwan no, ipalubos mo. Katwan okay lang, dundon. Tangay, nataer kamat. Kan ada trabahom. Di, sige. No kasta, mabalin ka di akanayunan ka asarong karan? Wen, kunakmat. Alda ka din kaayan ayat mo? Awan pay. Aguro rayak nga rod iti agaram kanya kakasken ka. Daytay nataer kan adaanen iti trabaho. Daytay kasken ka, natalgad ti trabaho na. Wen, natalgad ti trabaho. Kan ayos pa iti sweldok. Ay, imbag man, dundon. Taadaan kan iti natalgad at trabaho. Kastala ti biyag no nagagat ka, maadaan ka iti natalgad at trabaho. Kat, imbag man ta imay naksinarungkaran. Wen laki na pudno na. Aggusto akan ka. Kasta ka di? Isa bay anak lata ko maamang sarungkarkan ka, Rosal. Sige, nawaya ka lata amang sarungkarkan niya. Ginaw, anak. Kumusta mo ti panagadal mo? Hamangan mat no day talagbul-bulakbul ti araramidam. Saan, tatang? Igagad ko ti agadal. Dandanin ti panagturpos ko, tatang. Ay, gayam. Nabayag-gayam anagsardeng ni Rosal iti panagadal na. Di anak ni Andang di tabanger a kalsada. Wan, tatang. Di lag cellphone ti amo ng aramidan. Ay, madia. Sayang ti aldaw no kasta. Di kayag da nagkanyak, tatang. Tay karik a makagraduarak iti college. Nasaya at dayta. Kaya't ko makita makagraduar ka, anak kaw. Siyak taon ti mangimartyakan ka no aggraduar ka. Wen, tatang. Asino kumangay ti mangimartya kanyak no di da kayo? Pakaragsakak launay, anak kaw. Si kamot ti masabat kaw, ikaw. Ay, way nandang. Napanak man ijay daya. Tanagsingirak iti impautang ko anat natang ijay.
Kat, kumusta di anak mo? Itultuloy na ka de, ti panagadal na. Wen, nagagat nga agadal. Takanayon ko nga ipalagip kan kwa na. Nga isumot la ti maisagot no makaadal. Ket barang agradwar itaatawen. Imbag ni ngay Rosal, ay makapasoron. Jela agselselpon iti inaldaw ti amuna. Ay ket magbagaam Ay na, kanayon ko abagbagaan, ngam saan adungag. Sa bagay, kasta talaga. Saan pa'y siguro ang nakapagpanunot? Imbag pa'y jay anak mo Tanagagat nga agadal. Ngam jay anak kaw, ay sakit ti ulaw. Anya ngay nga rawd, anhusam abagbagaan. Takas tala ti biyag, andang. Adda anak, anasaya at ti ugali kan aramid da. Adamat sakit ti ulaw ako nada. Un nga rod ikaw. Imbag kan katawan parikot mo iti anak mo. Ngam siyak, ay talaga nga agparikotak. Ay, Rosal, kastam ka dilatan. Nakapupok kalatan dito'y silid mo nga agsilsilpon. Ikandak man kit di iti paglod ko, nanang. Anya, awan at talaga babain mo, anya. Tadumawat kalata kanyak iti paglod mo. Katwan asino ko mangarot ti pagdawatak? No di da kayo ang naganak ko. Tangay nagsardeng kamot nga agadal. Ingka makitagad. Tapno adda paglod mo. Tamanipod ita. Saan da kan nga ikan iti kwarta? Anya? Sa dino ko mga iti pakitagadak? Ingka aglako iti tsindaan. Tulungan na ka aglako. Ay, mabainak lakit ding aglako, nanang. Katagyan kamot iti pwesto. Saan kamot nga gisursor? Uray pay. Diyak kayat ang makita dagiti amamok. Asyak, kat aglaklako aklaang itinatang. No kasta, agsapol ka iti sabali apakitagadam. Ingka makilabada di tabalay dagiti babaknang no isaw. Ay, diyak kayat, nanang. Ay, matukol dagiti nagaatidog agukok. Ingka nga ron makiburas itinatang dala kay ikaw. Ay, diyak kayat. Amangan no aggagatelak to. Kan, diyak kayat ti mainitan. Anya nga rod ti kayat mau. Ti adda kalatan dito'y balay nga agsilsilphone. Imbag kumamot no nagagat ka nga agdalos dito'y balay. Ngam saan mo't? Nakatambak dagit iinawan di talababaw. Nagadukit din asa uyong. Aya, nanang. Ay, Rosal, no kumatagad adal ka, di makapaggraduar kanto kuma. Ngam no kastamlatan, awan na sayaat apagbanagam. Baka umat ti sermon nyo? Laglagi pa manan da ito ibagakan ka Kukwam to ti umapapal no di ka makaadal. Kastamanan ti bagayon. Uray ti agadal la kuma ti paggagatam. Ay ngam saan mat? Kasadot mo amin. Ti mangan la ti paggagatam, Rosal. Oy, Gino, si kamat gayam day tako na ni Nana nga sa nga ilik. Wen minda, si kaman laangan ti Armak. Anya? Umay nakarman? Wen, si ka ti Armak, gaputan na sayaat ka. Saan ka di ani Rosal ti crush mo? Nadismaya akin kwa na idi pay laang. Ket na amiris ko, asi kagayam ti kayat ko. Engam, agad adal tapay laang, Gino. Hamaan ano? Saan tamat abay-bay ang ti panagadal ta Kan, aggraduar ta itaatawan. Engam. Saan ka apilita namang sungbat kanyak? Gino. Aggraduar tapay. Sakbay asong batan ka. Total, agpada tamot nga aggraduar iti daytoy atawan. Sige nga, Rod. Basta, datalat ta ti agkuykuyog Sigud mat. Kanayon kalata adagasan dito'y balayo no mapantay di pagadalan. Kastamot asigod ti aramidam. Rumwarta pa'y iti Domingo. Rumwarta manan inton bigat, ta Domingo. Inta makimisa. Kalpasan na, mapantag pag napag na ijay parke. Wala. Sige, awan parikot iti dayta. Ket, sapay la ko mga Rod, ta santong agbaliw ti kapanunutam. Asong batan nakto, inton makagraduar ta. Wan, basta agturpos tapay nga umuna. Dayta ti karit kadata.
Agturpus tapay nga umuna, sakbay nga agayan ayat ta. Imayak dito balayo. Tadi kamutan sumarsarong kar ije balay, dun. Adda ka di ibagam? Gapu tadi nakmutan sarsarong karan. Kung amin. Dinak ka din kayat. Sinong batan kamot Kayat na asawan, agayan ayatan. Kung amin. Nagbabawi ak. Panggap ko kumati mapani di balayo ita. Kasarita ka. Ngam apagisumat ngay may ka. Kung amin. Nagbaliw ti panagayat ko ken Karosal. Mas kayat ko tayo kaopisinaak na nagagat. Anya? Wen, nagagat nga agtrabaho para iti kabsat na. Iso ti mang papaadal iti kabsat na. Nasingpet abalasang. Anya? Kayat mo asawan? Di na kun kayat. Wen, saan ka na kayat? Ngamin, namuak asadot ka. Kasadot mo ti agadal. Ken kasadot mo ti amin na trabaho. Di mo pa'y matulungan agi ti dadakkel mong agtrabaho. Idinto tawan mo't aramida mi di balayo. Ultimo kawas mo kat di mo pa'y mailaba. Ha? Asino tinagidanon kan kakadagita? Pinalpaliiw ka. Kat kasta tinapaliiw ko. Nadismaya akin Karosal. Pudno, anapintas ka, ngam sadot ka mat. Diyak kayat ti kasken kang agbalin nga ina, ti bangunak a pamilya. Aha? Kwa? Pasensya ka na, ngam saan kan akayat. Kat addan sa bali akayat ko. Saan ka gayam nga ay ayatan? Anyamat tananang. Sapay ay ayatak ni Dundon. Agam kasti tinaramid na kanyak. Imbabawi na, ti panagayat na. Asino kumatisaan amadismayakan ka ngay? Sadot ka matita. No saan ka kumanga anak, ay papanawan ka lang dito balayan. Ngamen, ultimo aginaw itinanganam. Katsyak pa'y laang nga inam ti aginaw. Tanudyak inawan, ay agbuot dan di talababaw. Nanang. Kita da Gino kan minda. Agradwar dan itaatawan. No kumata intuloy mo tinagadal. Di agradwar ka kumamot ita. Nanang. Day tamanin ti bagayon. Ay, Rosal. Kukwam tulatan ti umapapal ako na. Nanang. No di ka pa'y lagbalbalew, awan na saya at apagbanagan ti biyag mo. Kat awan mayat abarukan ka, gaputa sadot ka. No addaman, madismayada mo't laang adagos, kat i-break da ka. Ni, adda kayo mo't adwa? Adda ka di ibagayo? Agradwar kamin ka ni Gino, minda. Maawis kan to iti blow out mi, wang? At damat basit sa gana mi. Iso maawis kayo akakaaroba mi. Sige Kita to no makaumayak. Apay kumadi ka makaumay. Kat awan matlar aramidam dito balayaw. Adda ka matla dito yung agtugtugaw. Ha? Kwa? Mga nadan to papanak. Basta umay kanto. Agraragsak tayon to ijibalay. Ala, adda kan kalata Rosal. Umay ka man kan saan? Si kalata ti makaam mo. Na, anya ti pagsangsangit ha, Rosal? Ngamin, nakitak dagiti ladawan daminda kan Gino iti Facebook. Naggraduar da, nanang. Kat? Umapalak ka na kwada. Umapal ka? Kat sadot kamat nga agadal. Nanang. Anya ngay. Di hosto je kunakken ka ide. Ako kwanto ti umapapal no di ka makaadal. Dagiti kataubam kat nakagraduar dan. Ay, sinayang mula ti tawag. Nanang. Okay? Anya ti makunam ita? Ituloy
konto ti agadal, nanang. Kaya't kumuti makagraduan akas kadaminda kan Gino. Kan oray ko naam nga ituloy mo ti agadal, tasadot kan tumot lang. Ha? Ultimo badom? Siyak, ti aglaba? Nanang. Sige, ituloy mo to ti agadal. Kanas kan nga agbalbaliw kan. Agagat kan iti anyaman at trabaho dito'y balay. Taawan si Rebina nga agadal ka no sadot kan tumot lang. Wan nanang, agbalbaliw ako na talaga. Manipo dita, aggagat akon. Aramid, di pa kakitaan, Rosal. Saan nga iti saulaan? Welcome back, everyone. Today we are reacting to another funny and very relatable episode from La T. The title is T Madia, which means the wrong change at the market. And honestly, just hearing that title already gives us a clear idea of what kind of comedy is coming. This is one of those stories that feels small at first. It is only about wrong change at the market. Maybe it is just a few pesos. Maybe it is just a simple mistake between a vendor and a customer. But in the world of La T, one small mistake can quickly become a full barangay comedy drama. That is the beauty of this kind of story. It takes a normal, everyday situation and turns it into something funny, noisy, dramatic, and meaningful. The is such a perfect setting for an Ilocano comedy drama. The market is full of life. There are vegetable vendors, fish sellers, people bargaining, customers counting coins, neighbors greeting each other, and of course, people who are not really shopping but are very interested in other people's business. In a place like that, one small misunderstanding can easily become everyone's concern. In this episode, the main problem is simple. Somebody receives the wrong change. But the moment that happens, the story becomes bigger. The customer thinks the vendor made a mistake. The vendor thinks the customer is overreacting. Then other people start listening. Someone gives an opinion. Another person laughs. Another person says they also experienced the same thing before. Suddenly, what should have been a small correction becomes a public debate in the middle of the market. That is exactly why this topic is so funny. It is realistic. We have all seen something like this before. In the market, money is counted carefully. Even a small amount matters, especially when people work hard for every peso. So when the change is wrong, people react. Some react calmly, some react loudly, some exaggerate, some pretend to help, but they actually make the situation more confusing. The comedy here comes from the reactions of the people. Maybe the customer looks shocked as if the missing change is a national emergency. Maybe the vendor becomes defensive and says, "I gave the correct change." Maybe someone nearby starts counting the coins like a serious accountant. Maybe another person says, "Wait, let me check," even though they were not part of the transaction at all. That is classic barangay comedy. What makes La T work is that the characters feel familiar. The vendor is not just a vendor. She is the kind of person we know from the market, quick with words, sometimes tired but still full of humor. The customer is not just a customer. She may be the kind of person who knows exactly how much she paid and how much she should receive. Then the people around them become the real comedy engine. They turn a simple issue into entertainment. You can imagine the scene. Vegetables are displayed on the table. Coins are scattered in a small tray. Someone is holding a shopping basket. Another person is holding a fan. People are laughing in the background. The vendor is counting money again. The customer is pointing at the coins. Then somebody from the side suddenly says, "Maybe the change is inside the basket." Another person says, "Maybe you already spent it." And just like that, everyone has something to say. This is why the is not only a location. It becomes a character in the story. It gives energy to the episode. It creates noise, movement, color, and humor. A quiet place would not make the same impact. But a market is naturally full of voices. So when a misunderstanding happens there, it becomes funnier because the whole environment reacts. But behind the comedy, there is also a very real lesson. The story is not only about money. It is about honesty, patience, and communication. Sometimes mistakes happen. A vendor can give the wrong change because the market is busy. A customer can miscount because they are rushing. A small error does not always mean someone is cheating. But when people react too quickly, the problem can become bigger than it needs to be. That is one of the strongest messages of this episode. Before accusing someone, check first. Before shouting, count first. Before spreading the story, understand what really happened. Many problems in daily life become worse not because of the mistake itself, but because of how people react to the mistake. In the market, trust is very important. Customers need to trust vendors. Vendors need to respect customers.
If there is a mistake, it should be corrected fairly. But if everyone becomes defensive, the simple act of giving change can turn into a barangay drama. That is funny to watch, but it also reminds us to be careful. Another interesting part is how people love to join a problem that is not theirs. In a market scene like this, the first two people involved are the vendor and the customer. But after a few seconds, there are 5 people giving advice. After 1 minute, 10 people are watching. After a while, someone at the next stall already knows the story. This is very realistic barangay humor. And of course, the story changes as it spreads. At first, the issue is only wrong change. Then someone says the vendor did not give enough change. Then someone else says there was a big argument at the market. Then another person says someone almost caused chaos over 2 pesos. By the time the story reaches the sari-sari store, it sounds like a major incident. That is the kind of comedy Lati does so well. This episode also shows how small money can have big meaning. For some people, a few coins may seem small, but for others, every coin counts. In a rural community, people budget carefully. They buy vegetables, rice, fish, and small household needs. So when the change is wrong, it matters. The comedy should not make fun of poverty or hardship. Instead, it should show how ordinary people protect what they worked hard for. That is why the story can be funny but still respectful. The customer may be dramatic, but her concern is understandable. The vendor may be defensive, but maybe she is tired and busy. Both sides have a reason. The misunderstanding becomes funny because of the situation, not because the people are bad. This is also what makes Lati feel human. The characters are not perfect. They get confused, they react too quickly, they make mistakes, they talk too much, they misunderstand each other, but in the end, they usually learn something. That is what makes the story warm. It is not just chaos for the sake of chaos. There is a lesson hidden inside the laughter. For this episode, the lesson can be very simple. Be honest, be patient, and do not make a small mistake bigger than it needs to be. If the change is wrong, count again. If someone made a mistake, correct it calmly. If you are not involved, do not add more confusion. And most of all, do not turn every small issue into gossip. The funniest character in this kind of episode might be the person who acts like the official market judge. This person was just buying vegetables, but suddenly becomes the investigator. They start asking questions. How much did you pay? How much was the item? How much change did you receive? They may even take the coins and start counting like it is a courtroom case. That kind of character can make the scene very funny. Then there may be another character who keeps laughing at the wrong time. Everyone is trying to be serious, but this person cannot stop laughing. That adds more comedy because the situation becomes even more ridiculous. One person is angry, one person is confused, one person is counting coins, and another person is laughing like it is the funniest thing in the world. There may also be a person who says, "This happened to me before," and suddenly the whole conversation changes. Now the episode is no longer just about one wrong change. It becomes a collection of market complaints. Someone remembers a wrong price. Someone remembers a missing item. Someone remembers a time when they paid for tomatoes and got onions instead. This is how a simple scene becomes a full episode. That is why the title is effective. T Maddie A is short, clear, and specific. It tells the audience exactly what the conflict is. It also uses strong keywords for the niche, Lati, Ilocano comedy drama, and a relatable everyday problem. The title feels local, funny, and easy to understand. As a viewer, I think this episode would be very entertaining because it has a strong everyday hook. Everyone understands the idea of wrong change. Everyone has bought something at a market. Everyone knows the feeling of checking coins and realizing something might be missing. That instant familiarity makes the comedy stronger. The visual side of the episode also has a lot of potential. A colorful market, vegetables, baskets, coins, people pointing, vendors laughing, customers reacting, and neighbors gathering around all create a lively scene. It is the kind of setting that can keep the audience engaged because there is always something happening. But again, the heart of the story should be the message. Money can be counted, but respect is harder to recover once it is lost. Sometimes people fight over small amounts, but the real damage is in the words they say during the argument. A person can return the missing change, but a hurtful accusation can stay longer in someone's heart. That is a beautiful lesson for this episode. Be careful not only with money but also with words. Count the coins, yes, but also count the effect of your reaction. A calm explanation can solve the problem. A loud accusation can make it worse.
In the end, I imagine the best ending would be that everyone realizes the mistake was simple. Maybe the missing change was in the basket. Maybe the vendor miscounted because she was busy. Maybe the customer forgot that she bought one more item. Whatever the answer is, the important thing is that the people laugh together afterward. The market returns to normal, and the characters learn not to jump to conclusions too quickly. That is the LaTie formula that works so well. Start with a small, everyday problem. Let the barangay react in funny ways. Let the misunderstanding grow, then bring it back to a simple human lesson. The audience laughs, but they also recognize the truth behind the comedy. Overall, T. Maddie is a strong episode idea. It is relatable, funny, local, and full of possible character moments. It shows the life of ordinary people in a way that feels warm and entertaining. It reminds us that even in the market, even in a small transaction, there can be comedy, conflict, and a lesson. That is why LaTie continues to be a good theme for Ilocano comedy drama. It understands that real life is already full of stories. A tricycle ride can become a comedy. A basketball game can become chaos. A barangay meeting can become a debate. And now, wrong change at the market can become a full episode. So my reaction is this episode is funny because it is true. It is simple, but it has life. It can make people laugh because they have seen this happen before. And it can teach people to be more patient, more honest, and more careful with both money and words. If you enjoyed this reaction, don't forget to like, comment, and subscribe for more Ilocano comedy drama reactions, more barangay stories, and more life lessons from LaTie. LaTie, sometimes the change is wrong, sometimes the reaction is bigger than the mistake, but if people learn to listen and laugh, even the market chaos can become a lesson. Agyaman kami! Ag-subscribe kayo pay! Ket agsubli tayo iti sumaruno nga istorya!